سڵاو قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی ئەمڕۆمانە ئەچینە سەر باسی ئۆپێرەیتەرات. بڵین ئۆپێرەیتەر لە کوانتەم میکانیکا بەچی ئەوترێ ئۆپێرەیتەر و ئیشی ئۆپێرەیتەرات چییە؟ ئۆپێرەیتەرات بە عەرەبی یعنی مؤثرات، بە کوردی یعنی ئەو کەسەی کە ئیشێک دەکات. ئۆپێرەیشن عەمەلیەیە، بەڵام ئەو کەسەی هەڵەسێ بەکردنی ئیشەکە پێی ئەوترێ ئۆپێرەیتەر. و لە زمانی کوانتەم میکانیکا بزانین ئۆپێرەیتەرات مانای چییە؟ another way to find the expectation value، ڕێگەیەکی کترە بۆ ئەوەی ئێمە expectation value قیەمی متەوەقعی پێ بدۆزینەوە. An operator is a rule or an instruction which transforms a function into another function. کاتە ئۆپێرەیتەرات کۆمەڵێک عەمەلیەی ماتماتیکین، عەمەلیەی بیرکارین کە ئەچنە سەر وەی فەنکشن و ئەو وەی فەنکشنە ئەگۆڕن بۆ وەی فەنکشنێکی نوێ. کەواتە ئەتوانین پێناسەکەی کورتکەینەوە جارێکی تر بڵین ئۆپێرەیتەرات کۆمەڵێک عەمەلیەی ماتماتیکین ئەچنە سەر وەی فەنکشن و ئەیگۆڕن بۆ وەی فەنکشنێکی نوێ. A hint to the proper way to evaluate expectation value of P and expectation value of energy comes from differentiating the free particle wave function. ئێستا ئێمە ڕێگەیەکی تر بەکار دەهێنین بۆ حسابکردنی کێ بۆ حسابکردنی expectation value momentum لەگەڵ energy لە ڕێگەی چیەوە؟ ئەمە وەی فەنکشنی free particle کە هەمانە پێشتر خوێندومانە psi is equal to ae to power minus I دا بەش h bar et minus px with respect to x and to t. We find that ئێستا ئێمە differentiate وەرەگرین، مشتەقە وەرەگرین، جارێک بە گوێرەی t، جارێک بە گوێرەی xەوە، پاشان بتوانین ئۆپێرەیتەری هەر یەکێک لەمانە بدۆزینەوە. جاری یەکەم ئەگەر تەماشاکەین لەم معادلەی سەرەوە لەم وەی فەنکشنی فری پارتیکڵ ئەگەر پاشڵ پسای ئۆڤەر پاشڵ x وەرگرین، معادلەکەمان ئەبێتە i دا بەشی h بار p پسای ئەمە بە گوێرەیەکەوە بە گوێرەی xەوە وەرمانگرتووە. تیمان کۆنستان کردو بە گوێرەی xەوە، ئەم قیمەتەمان ئەیاتێ مشتەقەکە. و هەروەها ئەگەر بە گوێرەی تیەوە وەریگرێم جارێک لە کۆنستانسی تەماشاکەین پاشڵ پسای ئۆڤەر پاشڵ ئەکەتە ماینەس i دا بەشی h بار e پسای. دواتر چی ئەکەین ئێمە ئەگەر which can be written in the suggestive form، بەم فۆرمە ڕێخستنەوەیەکی ئەم بکەین بڵێن p پسای ئەکاتە h بار لەسەر i پاشڵ ئۆڤەر پاشڵ x پسای معادلەی 20 و هەروەها ڕێخستنەوەی ئینەرژیەکەش بگەین بڵین e پسای ئەکاتە i h بار پاشڵ ئۆڤەر پاشڵ t پسای. ئەم دوانەمان هەیە. ئێستا it is customary to denote operators by using a caret. باشتر وایە ئۆپێرەیتەرات بۆ ئەوی جێ بکەینەوە لە شتەکانی تر کارۆتێکی بۆ لە کارۆتێک ئەم هێمایی لەسەر پیەکەیە، ئەو پێوتری کارۆت وەکو هەشتێک وایە. ئەمە ئیتر مەبەستمان پێ ئەوەیە کە ئەمە ئۆپێرەیتەری پیە، ئۆپێرەیتەری مۆمنتەمە. the operator that corresponds to momentum and بۆ e ئەمەش ئۆپێرەیتەری ئینەرژیە. کاتە this operators are ئۆپێرەیتەرەکان چیان دەکە؟ ئەگەر ئەم معادلەی سەرۆ پسایەکان لە هەردوو لابین لە هەردوو لا پسای لابین، ئەو کاتە چی ئەمێنێتەوە؟ ئۆپێرەیتەری پی دەمێنێتەوە. بەلابردنی پسایەکان ئۆپێرەیتەری پی ئەمێنێتەوە، ئەکاتە چی؟ h بار لەسەر i پاشڵ ئۆڤەر پاشڵ x یاخۆ ئەگەر ئەتوانین ئەم ئایە بەرینە سەر ئەو هێماکەی بێتە نێگەتیڤی i واتە سالبی i یاخود ناقص i h بار پاشڕ ئۆڤەر پاشڵ x ئەمە ئۆپێرەیتەری مۆمنتەمە. و هەروەها بە هەمان جۆر ئەگەر لەم معادلەی سەرەوە ئەم دوو پسایەش لابەرینەوە جارێکی تر لە لای ڕاست و لە لای چەپ، چیمان بۆ مێنێتەوە؟ ئۆپێرەیتەری ئینەرژیمان بۆ مێنێتەوە کاتە i h بار پاشڵ ئۆڤەر پاشڵ t. کاتە ئێمە توانیمان ئۆپێرەیتەری ئینەرژی لەگەڵ ئۆپێرەیتەری مۆمنتەمە بە ئاسانی بدۆزینەوە. پاشان though we have only shown that the correspondence expressed in equation 22-23 hold for free particle، ئەمە بۆ free particle بوو دۆزیمانە، بەڵام they are entirely general results whose validity is the same as that of Schrödinger equation. ئەمە معادلەیەکە، ئەم معادلانە ئەتوانین ئامیان کەین، نەک هەر بۆ free particle بەکاری بێن، بەڵکو بۆ پارتیکڵێکی باوەندیش ئەم بەکارین. چۆن؟ ئێستا نیشانی ئەدەین. To support this statement بۆ نیشاندانی ئەم دەستەواژە یاخود ئەم قسەی کە ئیکەین ئەتوانین بە عام نیشانی دەین. We can replace
the equation of the total energy. total energy وتمان أكاتا kinetic energy زائدا potential energy. أتو إن أم معادلة بدلتي أوبريترات بنوسينوا بلين operatory total energy أكاتا operatory kinetic energy زائدا operatory potential energy ومعادلة كبم جورة بنوسينوا معادلة بالتجار من أما لجاتي بلين total energy لين operatory total energy أكاتا operatory kinetic energy زائدا operatory potential energy. استا قيمة كان اتواني زور بأساني دانين بو kinetic energy أكاتا P دو جا لسر دو M أما هر وكو kinetic energy خوي باشا ايك operatory kinetic energy أكاتا operatory momentum تواندو لسر دو M operatory momentum يشمان لسلايدي بيشو ترا دوتلي وتو دو جا اكين تعويل لي اكين تماشا اكين kinetic energy مان operatory kinetic energy بوي ألم شوينا تعويل لي كين أكاتا ماينس اتش بار دو جا لسر دو ام دل دو جا لسر دل ياخد باشل دو جا لسر باشل اكس تواني دو كاتا تواني من اوبريتري كاينتينج انرجي بدول لينوا اليرد ان اوبريتري بوتنشال ايش غوران كاري بس رانا لبري لسر شوي مشتقنيه بويا اتواني هروكو خوي بيها لينوا معادلك بنوس لينوا لشويني كاينتيك انرجي ام قيمة التعويل كان معادلة بالتبيانش تعويل كان لا شي معناته اما معناته ولا شويني اوبريتري توتال انرجي اي اتش بار بارشل اوفر بارشل تي مان دوسلي وتوا لشويني اوبريتري توتال انرجي ام ماندانا لشويني اوبريتري كاينتيك انرجي شمان اوي كيس دوسلي مان ولا بالتبيانجا تعويل مانك وقت ما بوتنشال وكو خوي ايهالي تو اساغر ام معادلة للا راس تو همو جراني بسايب كي شي معناته ام قيمتها معناته اي اتش بار partial بلاي اوفر partial تي اكاتا ماينس اتش بار 2 دو لسر دو ام partial دو جار بلاي partial اكل دو جار زائد ان يو بلاي اما جاري كتير جيشتي نو بكيبا معادله شرودنجر لرجي اوبريتوراتوا which is the Schrodinger equation postulating equation بيلتو دو بيلتو سي is equivalent to the postulating of the Schrodinger equation بيشتو تريش باس ما كردوك معادله شرودنجر بوستوليت كراوا وهروها درايفنا كراوا استا بزن اوبريترات مان خوين دوتمان اوبريترات لقل اكسبكتيشن فاليو بزن چ علاقيك يعني تلبا كان بيرتان نتي همو كميكي في لاوي كلاسيكي اتوانين بواسطه اوبريتراتوا بكين بكميكي كوانتمي ها او observable quantity يعني كباس ما كد لدرساني رابردوا وتمان لانرجي لمومنتم لانجولار مومنتم لبوز لهم اواني كهم انا اما لكلاسيك واتوين بواسطه اوبريترات بيانغورن بوك كميكي كوانتمي استا لم سلايدا بس اوكي مزاين تش علاقيك هي تش بيونديك هي لنيوان اوبريترات لقل اكسبكتيشن فاليو اوكي كاتب because momentum and energy can be replaced by the corresponding operator in an equation كاتب اللي بدوي momentum و energy كobservable quantity اتوين بقورن بوكي بأوبريتر كان يعني لنا معادلة كان وكو بيشتريش للتوتال energy قوري مانو بينيتان we can use this operator to obtain expectation value for P and E كاتب اتوين ام اوبريترانا بكار بهن بو دولتينوي كي بو دولتينوي expectation value بو momentum و energy بو momentum و energy شكل لدرس لي رابردو باس ما كروت من اوي بو position اوي بو momentum بو position و بو potential اتوانين او معادلاني بيشو expectation value بكار بينين نما اتواني لبر uncertainty principle نما اتواني همان معادلة بو momentum و بو energy بكار بيني وتنبلكو شيوو فورمكي نوية ادوسينوا بو اوان كإستا لرجي اوبريتر كاني انا اتوين expectation value قيمي متوقعة كانيان بدوسي نوا كاتا thus the expectation value for P is given by this relation اما expectation اكاتا تكامل ناقص ما لا نهاية وبو موجب ما لا نهاية psi start اوبريتري P psi dx همشاها تلبا كان ايوه يعني تصوري كان ياخد تشبيهي ساندويجك تهي لناوة لفيك تهي دولاي هي بساي سارتو بساي كان اوي ناوي ابيتا اوبريتركا ابيتا اوبريتر هميشا بم فورما انوسره بساي ستارت دوای بساي ستارتكا اوبريتري كم يفيشا كمومنتم ابو نمونه دي
اینجا بسای دی اکس و ئەکاتە ئێمە ئۆپەرەتەری پیمان هەیە دۆزیمانتۆ لە سلایدەکانی پێشووتر ئەکاتە ماینەس ئای ئێچ بار پاشل ئۆڤەر پاشل ئەکس ئێمە ئەزانین ناقص ئای ئێچ بارش کۆنستان ئەتوانین هەڵینە ئەم دیوی تەکاملەکەەوە کەواتە ناقص ئای ئێچ بارمان هەڵاوەتە ئەم دی و چی ماوەتەوە لە ناقص مالانی بۆ موجە مالانی هەیە پسای ستارت پاشل پسای ئۆڤەر پاشل ئەکس دی ئەکس ئەمە معادلەی 27 چۆنیەتی دۆزینەوەی ئەکسپێکتیشن ڤالیوە بۆ مۆمنتەم لە ڕێگەی ئۆپەرەیتەرەکانیەوە لە ڕێگەی ئۆپەرەیتەرەکەیەوە بە هەمان جۆر بۆ ئینەرجیش ئەتوانین هەمان شێوە بەکاربێنین ئەمە ئەکسپێکتیشن ڤالیو ئینەرجیە لە ناقص مالیان بۆ موجە مەلانێ پسای ستارت ئەم جاریان کێ ئۆپەرەیتەری ئینەرجی جارانی پسای دی ئەکس ئەکاتە لە ناقص مالانی هەیە بۆ موجە مالانیە پسای ستارت ئۆپەرەیتەری ئینەرجیشمان دۆزیوەتەوە تعویز دەکەن ئای ئێچ بار پاشل تی پسای دی ئەکس ئای ئێچ بارش کۆنستانتە هەڵیینە ئەم دی تەکاملەکەەوە بەم جۆرە معادلەی 28مان دەست دەکەوێت ئەمانە بۆ مۆمنتەم و بۆ ئینەرجی ئەکسپێکتیشن ڤالیو ئەبێ بەم فۆرمە بنووسن نەک بە فۆرمی پێشووتری پۆزیشن کە دۆزیمانەوە کاتە بۆت ئیکوێشنی 27 و 28 can be evaluated for any acceptable wave function کەواتە هەر کەمیەکی فیلساویمان هەبێ هەر کەمیەکی جگە لە یعنی مۆمنتەمە ئینەرجیە ئیتر ئەنگولەر مۆمنتەمە ئیتر پۆتێنشڵە ئیتر چوتانم پۆزیشنە ئەتوانین بەم معادلانە چی بکەین ئەم معادلانە بەکاربێنین بەم فۆرمە بینوسین کاتە ئیکوێشنی بۆت ئیکوێشنی 27 و 28 ئەتوانین حساب بکەین بۆ هەر وەی فەنکشنێکی ئەکسپتەبڵ فیزاویەن ها وتمان وەی فەنکشن چ کاتێک ئەکسپتەبڵ ئەوێ ئەگەر هاتو کۆمەڵێک مەرجی تیا بێت مەرجەکانمان باس کردووە لە دەرزانی ڕابردووە بۆیە ناچینەوە سەری let us see why expectation value involving operator have to express it in the form با نیشانی بدەین بۆچی بەم شێوەی سلایدی پێشووتر ئەبێ بەو جۆرە ئەکسپێکتیشن ڤالیو معادلەکان دەرببڕین ینی فۆرمەکەیان شێوەکەیان ئەبێ وەکو سلایدی پێشووتر بێ ئەی باشە ئەگەر وان نەبێ ینی ئەم جۆرەی کە وتمان خوێندمان ئەبێ بەم جۆرە بێ وتمان وەکو ساندویچەکە بێ ئۆپەریتەرەکە بکەوێتە نێوان پسای سارت و پسایەوە ئەگەر وانە بێ بزانین چی ڕوایە ئەگەر بێت و ئێمە ئۆپەریتەرەکە لە ناوەند دانەنین لە ئەوەڵەوە دانین وەکو ئێرە کات ئێستا تەماشاکەین ئۆپەرەتەری پێکە دانین ئەمە کۆنستانتەکەین دەرەوە ناقص مالێ موجەولە پاشل ئەکس پسای سار پسای دی ئەکس تەماشاکەین ئەمە قیمەتەکەی ئەکاتە سەفر کاتە نەمانتوانی ئەکسپێکتیشن ڤالیو مۆمنتەم حسابکەن ئەگەر لە ئەوەڵەوە بێ ئەی باشە ئەگەر هاتوو لە ئاخیرەوە بێ ئەگەر هاتوو لە ئاخیرەوە چونکە هۆکارەکەی ئەکاتە سەفر بۆ کردی چونکە پسای ستارت ئەن پسای مەزبی زیرۆ ئەت ئێکس ئەکاتە زائید ناقص مالانی هەیە ئەمە لە کۆندیشنەکانی پێشووترا خوێندومان لە نۆرماڵایزەکە باسی ئەومان کردووە پاشان لە ناقص مالانیەوە بۆ موجە مالانی پسای سار پسای پی دی ئەکس ئەگەر هاتوو لە ناوەند نەبێ ئەمجار لە کۆتایی یابێ عکسی جاری یەکەم کە لە ئەوەڵا بوو ئەمجارە با لە کۆتایی بێت تەماشاکەین ئەم قیمەتەمان نەهاتێ ئەمە ئۆپەرەیتەرەکە کۆنستانتەکەی دەرەوە تەکامل ناقص مالانیە بۆ موجەلە پسای سار پسای پاشل ئەکس دی ئەکس which makes no sense کە ئەمەش هیچمان پێ نابەخشە هیچ مانایەکی نییە ئەگەر بەو شێوەی معادلەکە بنووسن in the case of algebraic quantities such as x and vx the order of factors is in the integrand is unimportant but when differential operator are involved the correct order of factors must be observed ئێمە لە دەرسی ڕابردووە ئەگەر بیرتان بێ ریڤیوەکی بکەنەوە تەماشاکەین x و vx یاخود x کە معادلەی expectation valueمان بۆ دەربڕی وتمان هیچ ئیجاد بەوە ناکات وەکو ساندویچەکەی سلایدی پێشوو بێ ینی شێوەی نووسینی ئەکسپێکتیشن ڤالیوەکە وەکو ساندویچ ئەتوانین لە ئەوەڵەوە بینوسین ئەتوانین لە ئاخیرا بینوسین ئەتوانین لە ناوەندا ئۆپەرەیتەری ئێکسەکە بنووسین کاتێ بمانەوە ئەکسپێکتیشن ڤالیو ئێکس بدۆزینەوە هەروە بۆ VX بە هەمان جۆرە ئەمە هۆکارەکەی چێ لەبەر ئەوەی ئۆپەرەیتەری X و VX کە پۆتێنشڵە بە شێوەی دیفرەنشاڵ نییە بەڵکو بە شێوەی خۆیەتی یعنی ئەڵێن ئۆپەرەیتەری ئێکس هەر ئێکسە ئۆپەرەیتەری پۆتێنشڵ هەر پۆتێنشڵە بەڵام هەرچی ئۆپەرەیتەری
مومنتم هي بشوي ديفرنشال انا اكات ناقصا اي اجبار بارشل لسر بارشل اكس هرشي اوبريتري انرجي بشوي مشتقيه بشوي ديفرنشال اكاتتي اي اجبار بارشل اوفر بارشل تي بويا بو مومنتم بو انرجي الا ابي بشوي ساندويتش كبه بلان بو اكس بو في اكس ايجادنا كابو شبي اتوين بهر جورك بينوسين كحزمان ليبي وقتها لا والله هو بي اوبريتور اكسكا يا في اكسكا ياخذ لاخيره وبي بلام اتوان شويكي عم بو هر همويان دابر ريجين كان همويان لفورمكا كو بكينوا every observable quantity هر كميكي في سعي منهبه وكو جي of a physical system may be represented by a suitable quantum mechanical operator كاتا هر كميكي في سعي منهبه اما اتوان operator كي شيب كين بشوي اوبريتر بينوسين كالين observable quantity همو او كمية فيزيائية كأتوان قياس بكين وكو energy وتم وكو momentum وكو angular momentum وكو position وكو potential. To obtain this operator we express G in terms of X and P and then replaced by operators. If the wave function of the system is known أجر هات wave function السيستم كمان زاني the expectation value أو كمية داليبو XP is given by this relation كات expectation value of an operator أما expectation value كا وكوتم أكاتو معادلة أو معادلة كوكو ساندويتش أي نوسين واتل ناقص مالاني أبو مجملاني بساي ستارت operator كأكيوتا نيواني أنا بساي دي إكس إيتر بتا ماشاكين ام جيا هر observable quantity يجوا اتوين بلين ايك معادله كب اگر اكس بي اكس كل ناوند بنوسين اگر في بي وتا potential بي هر بو potential بكاري بين اگر momentum بي بي هر بو momentum بكاري بين energy بي بو energy وتا اما بو همو كميه فيزيائيه observable كان ام معادله طواو كاتا in this way بمرقا all the information همو او معلوماتي about لباري السيستم واتا ستيتي بارتيكل that is permitted كرجع بيدرا للاينكي ولا by the uncertainty principle رجع بيوا can be obtained اتوين دسمان كوي from its wave function اتوين لو wave function دسمان بكوي هر اما ووتمان wave function contains all information about the state of the particle همو معلوماتي موجكي بارتيكلكي ورقرتوا وي فانكشنكا اي چون اكستراكتيكي لرجي اكسبكتيشن فاليو ام ات 1 اكستراكتو معلوماتك كمان لوي فانكشنكا جاري كيتر دست كويتوا دواتر دي نسر ستيدي ستيت شرودنجر ايكويشن وطبعا شرودنجر ايكويشن دو فورمي هاي كان تايم ديبندنت شرودنجر ايكويشن بيشتر باش ماكر يكي شان تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن ياخد بيش يوتر ستيدي ستيت شرودنجر ايكويشن note that the wave function of a free particle wave function بو free particle كاتك potential مان صفر بو free particle حتما potential صفر كان بي writing as اها wave function اتواني بيشتري خويندو مانا psi is equal to a e to power minus i دا بشي اجبار e t minus px اما wave function بو free particle پاشان ئێمە ئەگەر ئەم ئەکسپۆنەنشڵە جیاکەینەوە یەکێکی ئەم بۆ تی یەکێکیشان بۆ پی بەم جۆرەی لێکەین ئەها بەس ئەکسپۆنەنشڵەکانمان جیا کردەوە یەکێکیان بە دەلالەتی تی یەکێکیشان بە فەنکشنی ئێکس پاشان ئەو ئەیە لەگەڵ ئەو بەشەی کە ئێکسەکەی تایە هێمە ئەکەین بە پسایەک ئەم پسایە ها بەم جۆرە ئەنووسین جیاواز لەم پسایەیان ئەگەر تەماشاکەین ئەم دوو پسایە لە فۆرما لە شێوە جیاوازن ئەها ئەمەیان ئەم پسایان دالێ بۆ ئێکس وتی بەڵام ئەم پسایی کە نووسیمان تەنها فەنکشنە بۆ ئێکس بەشەکەی تریش کە تیە وەکو خۆی ئەهێڵینەوە کاتە توانیمان سیپەریشن ئۆف ڤێریەبڵ بەکاربێنین و هەروەها ئەکسپۆنەنشڵەکە بکەینە دوو بەشەوە ئێستا ئەم پسایە کە دالێ بۆ ئێکس وتی بەڵام ئەم پسایان تەنها فەنکشنە بۆ ئێکس وەکو وتم ئەها ئەم پسایی کە تازە دروستمان کردو depends on position but not on time. Consider the case where the particle is not free. باشا السبب نوصل أوي أجر هاتو particle كمان free نبو. Assume that the potential is a function of x بس is independent on time. كات اللم حالتا علين potential كمان
كاتي ألين فري بارتيكل مان نبي أو كاتا potential إتو إنه حساب مان بودا إنك the potential energy is a function of x تنها دالي بو x وهروا دالي نبي بوتي هر بو يبي أتري steady state ياخد probability density مان احتمال لسر زمن نكات تنها احتمال لسر position بكات بويا بي أتري steady state Schrödinger equation. Consider the situation where the wave function can be written in the form كواتا psi مان أكاتا أم psi e to power minus I تابشي h bar e t إستا أما إيشمان بم psi دو زين لكوية تعويض لكين where psi is independent of time كواتا فعلا أم psi احتمال لسر زمن ناكا بو چونك معادلة لشتيك ودروس مان كردو كفانكشنة تنها بو اكس. This situation is called the steady state كواتا بو يبيو تري steady state لبروي أم psi اعتماد لسر زمن ناكا احتمال لسر كاتناكا بلكو تنها احتمال لسر بوزيشنكا إستا أجر أم معادلة substituting معادلة سي كأم قيمتها اللي رجدروش مان كردوا بصاي أكات أم قيمتها أجر أما لكوي داين لمعادلة سانسل المعادلة سانسل تشيبو time dependent شرودينجر equation أجر ل time dependent شرودينجر equation أما دانينوا بزانين تشي مان دسكيوتوا أما قيمتها كمان تعود كل شوني همو بصايك أو ما عندنا لشوني همو بصايك دالة بو إكسوتي أو بصايا ما عندنا لقل أم تيرمي كهمانا كتعويل لي أكين تماشا أكين أم فورما مان آياتي أم فورما مان آياتي طبعا لإياكا أبي مشتقي ورقرين مشتقك بجويري تيوا أم بصايا كونستانتا أجا من أبي لو شتانا هبي لكاتي ورقرتين مشتقك ولو عين تريشا بها مانجر تعويل مان كردوه توا إستا أجر هاتو تواوي معادلة سروا دابشي أم إكسبوننشال بكين شكل همو يانا هما ليرة همانا ليرة همانا ليرة جمانا أجر تواوي معادلة دابش كين أم فورمي سيويك مان بو تس أكيويت أم فورمي سيويك مان بو تس أكيويت أم معادلة the above equation is called the steady state Schrödinger equation in one dimension أم معادلة بيمان عليه أمام معادلة شرودنجر إيكويشن اللي هيك دايمنشنها طبعا ستيدي ستيت كواتا تايم اندبندنت شرودنجر إيكويشن إن 1 دايمنشن أي ل 3 دايمنشن إما أتوانين ب 3 دايمنشن بمجربين وسين لجاتي أوي تنها إكس ما نبي أو كاتا واي وثلاثيش ما نبي وهروا أم كمية تريان وكو خوي أنو سينوا ياخد أتوين بتشي بينوسين بلا بلاسيان بينوسين يعني لجاتي أوي partial دوجا بساي إكس دوجا partial دوجا بساي partial واي دوجا partial دوجا واي بساي partial زد دوجا همو يبكين بلا بلاسيان يعني دل أوبريت دوجا يبكين جاراني بساي كورتري كينوا أو أتوين بوجورج بينوسين أما بيوتري أم قيمة أنا بيانوتري لا بلاسيان. An important property of the steady state Schrödinger equation is that جرينجي معادلة شرودنجر steady state Schrödinger equation لو أخوي أبينيتوا if it has أجر هاتو one or more solution for a given system solution جان زاتريكي هبو بو systemic each of this solution هذيك لو solution corresponding to a specific value of energy هذيك لو solution أنا برامبركي قيمتك دياري كراوي energy دبت. This is how energy quantize appear in quantum mechanics. أما جو أمبير لك energy شون quantize أبيلا quantum mechanics. Eigenvalue and eigenfunction. زين بتشي أوتري eigenvalue لقل eigenfunction. Eigen تماشا كان eigen يعني characteristic. ياخد proper. هاكات يقولين eigenvalue it means characteristic value. ياخد proper value. Eigen value ياخد eigen energy لقل eigen wave function بزين شي ما بيقول the values of energy قيمتي أو energy en for which the steady state Schrödinger equation can be solved أو قيمتي energy لحل معادلة شرودنجر ودسمان دكويت بيوتري eigen value or eigen energy بيوتري characteristic value of energy ياخد eigen value of energy بهردو كان eigen value يعني proper value ياخد characteristic value of الكواتا أو energy لحل معادلة شرودنجر ودسمان دكويت بيوتري eigen value of energy أي لبرامبر يا the corresponding wave function أي wave function كدسمان دكويت لحل معادلة شرودنجر بيوتري أيش eigen function ياخد eigen state هردو كاني بيوتري
An example of a set of eigenenergy is the discrete energy level of the hydrogen atom. نمونة بو eigenenergy چی معناه؟ انرجي discrete value انرجي معناها لقرديلي هيدروجين اكا بيشتر خوندو معنا طبعا اي ان اكاتا ماينس ام اي توان شوار سي دو باي دوجا اينو دوجا اتش بار دوجا ان توان دو. اما هر معادلة بيشو بلام لوي بدلتي اتش بو ليلة بدلتي اتش بارا ها لوي هاش دو ليلة سي دو بو چكا اتش بارا كاتا اتش لسر دو باي كاتا ام قيمة بي او تي ايجن فاليو انرجي discrete value of energy بتا ايجن فاليو energy